Mu karere ka Bugesera mu murenge wa Ntarama abaturage babiri bitabye Imana, abandi batanu barembeye mu bitaro bitewe n'uko bariye inkoko zipfishije zari zajugunywe n'aborozi, aho aborozi bavuga yuko izi nkoko zari zifite ibibazo. Aba baturage rero bariye zino nkoko, babiri bitabye Imana abandi barembeye mu bitaro aho bariye inkoko zajugunywe n'aborozi. Ibi byarishije abanyarwanda benshi cyane. Aborozi bahaswe ibibazo n'abayobozi bavuga yuko bajugunye zino nkoko kubera iki izi nkoko bazishyingura, ndetse aborozi bavuze yuko izi nkoko bazishyinguye ndetse hamwe na veterineri, ahubwo abantu baturage baraje barazitaburura barazirya. Rero ibi ngibi ntago aborozi bibareba kubera ko izi nka cyangwa izi nkoko zari zahambwe cyangwa bari bazishyinguye bitewe n'uko izi nkoko zari zipfishije. Ngaho nguko rero reka twerekeze mu karere ka Nyagatare nk'ahazwi Ryabe, gahagaragaye umurambo w'umugabo uri mu kigero cy'imyaka 25 y'amavuko. Abaturage bavuze yuko uyu mugabo batamuzi, ari ubwa mbere bari bamubonye mwa kano kagari, ubwo ubugenzacyaha bufatanyije na polisi batangiye iperereza kugira ngo haboneke uwishe nyakwigendera. Camake y'amakuru nimba aribwo bwa mbere ugeze kuno muyoboro wa Kidasamura TV Rwanda, kora subscribe ufungura inzogera kugira ngo uzajye ubasha kubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda kandi yizewe. Reka amakuru yacu tuyerekeze mu karere ka Bugesera mu murenge wa Ntarama. Abaturage batanu bariye inkoko zipfishije, babiri bahita basiga ubuzima, abandi batatu bakaba barembeye mu bitaro, aho izi nkoko bariye zari zarajugunywe n'aborozi, ndetse aborozi bavuze yuko izi nkoko zari zifite ibibazo bikomeye cyane, niyo mpamvu izi nkoko bazijugunye. Bano baturage birangira izi nkoko baziriye, babiri bakaba bitabye Imana, abandi bakaba barembeye mu bitaro. Ibi byarijije abaturage benshi cyane, abandi batangira kwifata ku munwa bavuga yuko bano borozi bafite uruhari mu gupfa kwa bano basore, kubera ko izi nkoko kubera iki batazishyize ahabugenewe bakazijugunya. Abaturage bahase aborozi ibibazo gusa. Ibi ngibi ntabwo byarangiye gutyo, ubuyobozi bw'inzego z'ibanze, mudugudu, gitifu bahase ibibazo bano borozi. Bano borozi bavuze yuko izi nkoko bari bazishyinguye ndetse muri metero 2, ahubwo ntabwo bazi uburyo ki bano baturage bazitaburuye. Ndetse hamwe na veterineri wavuraga zino nkoko bavuze yuko izi nkoko bari bazishyinguye, ahubwo abaturage bazitaburuye aho zari zashyinguwe. Rero bityo aborozi bakaba nta kibazo bafite, ahubwo abazitaburuye birabareba. Rero nibivuza hakiri kare bataza kuhasiga ubuzima. Babajije veterineri icyo zino nkoko zari zirwaye, veterineri avuze yuko izi nkoko babuze icyo zari zirwaye, ariyo mpamvu bazishyinguye, kubera ko indwara zafashwe nazo byatangiye ari umusinziro birangira zipfuye. Rero bahitamo kuzishyingura, ntabwo bari kujya gukora iperereza ku bintu byapfuye kuko ntago ngo bari kubizura. Ngayo nguko rero reka amakuru yacu tuyerekeze mu karere ka Nyagatare nk'ahazwi Ryabe, gahagaragaye umurambo w'umugabo uri mu kigero cy'imyaka 25 yapfuye, ubwo abaturage bavuze yuko uyu murambo cyangwa uyu mugabo batamuzi, ari ubwa mbere bamubonye mwa kano kagari. Uyu mugabo bamusanze mu murima w'imyumbati yitabye Imana, aho nta gikomere na kimwe yari afite ndetse nta gisebe yari afite, aho bikekwa yuko yaba yanizwe mu kugera gupfa, ubundi bikarangira baje kumujugunya no kugira ngo bayobye uburari. Ubugenzacyaha bufatanyije na RIB bwatangiye gukora iperereza kugira ngo bamenye icyishe nyakwigendera, ndetse banamenye umuryango wa nyakwigendera, ndetse bamenye aho nyakwigendera akomoka. Bivuze ngo abaturage basabye ubugenzacyaha ko bwakora iperereza ryimitswe kugira ngo bamenye icyamwishe, kandi ikindi bakamukura mu kagari kabo bakamujyana ahandi, kubera yuko ntago ari umwaka no kagari. Ubugenzacyaha bwahise butanga itangazo ndetse no gutanga iperereza. Avuze yuko umuntu wese uzajya winjira mu kagari kabo azajya atanga amakuru y'abantu binjiye mu kagari, ndetse mutwara sibo akaba azi abantu bari mu isibo yiwe, ndetse n'umuyobozi w'akagari, ndavuga mudugudu akaba azi, ndavuga gitifu, umuyobozi w'akagari akaba azi abaturage ayoboye ingano yabo, ese mu kagari kabo hinjiyemo abantu bangahe, se hasohotsemo abantu bangahe. Bityo rero abaturage bavuze yuko ubu ngubu bagiye gutangira kujya bagenzura abantu binjira mu kano kagari kugira ngo batangire amakuru ku gihe. Ubugenzacyaha bwasabye n'abaturage kujya batangira amakuru ku gihe mu gihe hari imiryango itabanye neza, o kugira ngo bicane batangira amakuru ku gihe bakajya bakumira ibyaha nk'ibi ngibi bitaraba. Niyo mpamvu umuvugizi wa RIB mu gihugu cy'u Rwanda Muragetseri yavuze ko uzakora icyaha n'igisa nacyo, ariyo mpamvu ishami ry'ubugenzacyaha ryashyizweho kugira ngo rijye rikumira ibyaha nk'ibi ngibi bikunze kuba bitunguranye.
ngayo nguko rero inkuru yacu reka tuyisubikire hano. nimba bwo bwa mbere ugeze kuno muyoboro wa Kidasamura TV Rwanda, kora subscribe ufungure inzogera kugira ngo uzajye ubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda kandi yizewe. Munize umwanya wanyu mukeya cyane mbarangira akazi mu myanya itandukanye, ndabasaba kuniza akanya kanyu katarenze nk'iminota 2 nkabarangira akazi. Umuntu wese ushaka akazi nanyandikire muri comment murangire akazi ajye gukorera amafaranga, cyane cyane abantu mwasoje amashuri. Hari abantu bagera kuri 15 twafashije ubu baherereye mu bice bitandukanye. Umwe ari mu Bumwe Gahunda Hotel, undi ari kuri Nobilis Hotel, undi abandi bari mu bindi bice bigiye bitandukanye by'amahoteli hano mu mujyi wa Kigali. Hari abantu benshi twagiye duhuza n'abandi kugira ngo babone akazi. Nimba ushaka akazi nawe twandikire nonanga kugira ngo tugushakire akazi mu myanya igiye itandukanye. Ibi ntago ari ubuteka mutwe kubera ko nta mafaranga bisaba. Icyo bisaba ni ukudepoza ukategereza ukazahamagarwa ubundi ukajya mu kazi. Nta mafaranga bigusaba. Nyaboneka tuzagira umuntu guhamagara avuga yuko ngo cyangwa twiyitirira avuga ngo Kidasamura TV Rwanda ngo yakuboneye akazi ngo tanga amafaranga. Nta mafaranga bisaba, nta mafaranga utanga. Nimba ukeneye akazi twandikire muri comment turaza kugufasha. Murakoze cyane, Imana ibarinde ibahezagire kandi ibahereze umugisha. Amakuru nakagaruka kuri Kidasamura TV Rwanda. Ni mwarimo mubana, nitwa Kidasamura urw'Inkorogoto bakora